Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahaskan tentang sifat 20 dibagi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 20 dibagi 4. 1. Nafsiyah. 1 sifat. Jadi sifat nafsiyahnya tabuh sifat. Tabuh sifat wujud. Yang kedua, salbiyah. Dijih memiliki sifat 5 buah sifat. Dah 5 buah sifat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Yang kelima, ma'ani. Dijih na 7 buah sifat. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Dijih na 7 buah sifat. Dah 7. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Sifat 20 gebagi 4 karena gebangsa 4. Sifat 20 nya gebagi 4 karena dijih gebangsa 4. 1. Nafsiyah, iaitu gepunan bangsa hal. Nafsiyahnya gepunan bangsa hal. Yang kedua, talbiyah, yaitu gepunan bangsa adami. Sifat talbiyahnya gepunan bangsa adami. Yang kelima, ma'ani, yaitu gepunan bangsa wujudi. Yang keempat, ma'nawiyah, yaitu gepunan bangsa i'tibar. Cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.